Uylanç. Şu olsun be. Basın düşün maşinadan. Kulüçte algan hakkın var yok bu. Siz aydaman maşinanı. Kulüçte algan hakkın var yok aydaman bu. siz. Algan hakkın var yok. Aydaman. Yok kulüçte algan hakkın var mı? Ya şu alınız. Gel. Жақшына әметтен оны документ Kulüçte algan hakkın var yok bu. Ақым жоқ деп жазып қойыңыз жерге. Yok kulüçte niye altasın sen? Siz айдап кетіп қалбасын дедім мен. Мен қақ кеттім. Siz масауалда қалағанда айдап кетіп қалады. Адамды төлеп кетіп қала бересіз. Sen Içіп алып тұр мынау. sen içi alганға sen неметіп бересің бе? Жоқ доказать ете албасаңчы. Сіз үйлеп қойыңыз отпаймын. Спиртной қадимкіде жаттандар. Хорошо, барасыз. Наказ. Бирок қара. Егер шықпасачы 1 грамм. Шықпаса кетесіз, мен ішім да. Шықпаса сен жооп бересің бе? Мен уақытым алғанға жооп бересің бе? Ой, мен имею право апарып сіз тексергенге байке. Хорошо, давай. Үйлеңіз, документтерді албайсыз ба? Жоқ, документ албаймын. Не тостан сен? Байке, на основании мероприятия бар бізде. Плановый. Жоқ, сен светофорда мен қыз жашылда өтіп отырмын. Қарап Сөз тұрып. албайсыз документіңізді. Қарап тұрып өтіп отырмын. Мен сен документ алып сұрадан ғой байке. Сен неше алды отырсың ғой мені? Життан одап та? Күлішті өріп қой беқа. Документ алыңыз анан. Күлішті өріп қой. Яка. Мындай. Неме кылган? Сен кимсің? Документтерин көрсөз, мен Рейд жүреді, де совместный эскем мен мен. сотрудникмин. А неге Вуду город ошмун. без форма жүресің? Мен без форма Имеет түшпөйм право. мен. Опил полномочный мен. Неге без форма жүресің? Ким атын? Улан, Айсакундук Так. Улан Мыктыбекович. Ага. Акпара милиция бөлүнчөсүнөн болот. Биз совместный гай мына собурлар турат, ойнобубуздан турган жери жок. Сиз жөнүндө биздин Шаарда плановый мероприятия бар. Телевизорда жаңылыктан көрсөңүз болот. Көріп отырмын. Документтериңиз Көріп барбы? атсаңыз документтер албайсыз ба? Документтерім бар. Жоқ, просто Өзіңіз нормально тақтап келатқан алып. тосып атпайбы? Байке, мен қарасаңыз, О. азыр түп-түз келатқан машинада тосам. Сіздің көзіңізше қаласаңызшы. Нарушение қылбай келатқан машинада тосып. Жоқ, сен қызылды өттің деп отырсың да мен. А сіз не десіз, илешпей қалдыңыз. Дополнительно өчкөнен айда бердіңіз. Ошону да айттым мен сізге. А сіз Хорошо, болсам жоқ, мен жашыл өтсеңіз. мен даже жашылда келатканда бургандан кейін қызыл жансам мен өткенге хақым бар. Ақыңыз бар. Болып тұр, жашылда өтіпсіз. Эми документтер албайсыз, текшербедик пе? А жаныңызға келсем, спиртной жүзінде үйлеп қойыңыз сен, үйлеп айтасыз. Спиртной мен аз жүргенге болбойт қой. Болбойт спиртной içip алып жүргенге, ба? Не, анан кийимиңизди төгүлүп кетти. Кадимкидей жыттандасыңдар. Кел күлүштөр қой. Оспаривать етпейді. Жоқ, бұл жерде постоянно жөніне тоса береді. Постоянно жөніне тоспойды. Bizde азыр рейд бар екен, ночное время. Қаласаңыз, планменен танышып алсаңыз болады. Жоқ, таныспаймын. Айдоочу көлік берен автоунан қырып кітепке салып беріңіз. Шекін, жыты болған. Үйленші. Келin. İçpeyim. Kırgızca söyleyin, 3 senedir içip alıpsız aka. Cidden adam mı? Хорошо, onda bararız da. Üylep koymayız mı şunu? Tamam, berak. Beka düşün. Жоқ, барарыз da. Ola düşüyorsunuz. Düşüyormayız mı? Sen maçtan cevap ver. Sen maçtan men барарыз. Хорошо beka, cevap konuş. Бирок сен жооп бересиң, а? Ne? Что мен апарып алып келгенге Апар, алып келген ақым бар мен. акың бар. Жазып алыңыз камераға. Мен сізді подозрение қармасам, наркологический алып барам. Если наркологический нормально шықса, кешіріп қойыңыз деп кете беремін. Улан жолыңыз уланып кете бересіз. Хорошо? Мен сізді 3 Сол адам ичти кылсаң онда кичине ичкенди вообще. Ha, siz kişine içtiniz bile. Жоқ, кичине ичкенди вообще эле унтип чалсаң керек дейм. Мен ичпейм арак вообще. Бакеси, ичпесеңиз ондо İçmeseniz ana ne diyeyim Аксале түшүп үйлө деген. Korkmay varıverin. Жоқ, сен тосуп атпайсың, аны жөндөн Tosotmayın жөн. mı? Planını göstereyim bize. Жашылда көтсөң красный деп Болып тұр, атпайсың. siz жашылда келіпсіз, өзіңіз айттыңыз, мен илешіп қалдым дедіңіз. Жоқ, Жашылда келгеннен кейін доказа маневрды бүтірген ошоны карайсың, камераны карайсың да. Қарайыз оны, ескі зат бұл. Мен сізге әлі протокол түзелекпін бәке. Жоқ, вообще-то айтып атам да. Болып тұр, мен сізге қызылға протокол түзелекпін. А мен сізді азыр тосқаннан кейін подозрение опьянение спиртный напиткі болды. Ошоны тексеріп қойылды. Машинаңызды құлтап, жүріңіз. Мамелеге пышқаныңыз өшіріп қойыңызшы, құлақты бұғымен көзіңіз пышқаныңыз өшіріп тартып кетерін. Азыр бул Уларбек деген гай кызматкери мени наркологический алып кетип атат. Ооба. Менен арак чыстанып атыптыр ошого. Сиз кайерден болосуз өзүңүз? Немеңиз? Милиция Акбурадан, а? Акбурадан. Эме, кимдин атыңыз? Өчүрүп алыңызчы дем, тос кол жаратпай айдап атам. Көздү сүрүп кетип. Мәлүм? Спичкаңызды өчүрүп алың. Уларбек. Просто күлкүң келди.
Gözleri açık koyunsa. Karolayan koyup da böyle. Takmen sen de al. Ya. Takmen sen de al ya. Ha, takmadım ben de. Telefon bekliyorsun. Birisi. Telefon bekliyorsun. İşkence yok mu? iPhone takın da. Ara içi olsun diye alıp geçti. Bok bir de geldi mi? Ona içtiniz mi ne içiniz? Просто патазерин aytdım o sizge. Напьянение, алкоголь напьянение. Машинаңыздың іші полный спирточтан кетті. Өзіңіз айтқандай, достарымен жанында отырдым еледі жазды. Maşına. Maşına cidden ancak mı adam? Ya. Hiç beğen adamdı. İşte de alıp geçsin ya onda. Hiç olmamış. Endi биздин millet alып келип текшерип коюш. Siz өзүңүз айттыңыз го, текшере турган аппаратыңыз жокпу дедиңиз. Мен сизди текшере турган аппаратка алып барам дедимби? Жок алып келди. Bilmem. Ha ne? Ошону 1 минутта илейт экенсиз. Dayın kelip durup yine bir tökülmedi. Gülüm. Ошондой илейбиз. Bir minut. Ben özü bol diyeyim, ben esetti otam. Oldu. Gidelim, Murat Çaytan değil. Adres. Yine kalkmamış. Adres. Adres var mı? Pasportta yok. Жазылбайт да беле, жазылса мен сурабайт элем. Pas verin pasport. Belirli. Uşuğa meriç birini. Ha, yok da benim nereniz var? Benim kırmızı çıkayım. Yok da şu. Bize uçladık da. Gel gel. Al çıkart dedim. Gel. Ha? Ne? Çıkart dedim sizge. Hocam. Az gelin. Saat. Şimdi solar böyle gelecek. Hiç beğenler hiç oldu. Böyle at geliyor. Siz tekşehir aparat dediniz var, tekşehir aparat. Şu birle kadar şunda var da bizde başka aparat yok. Çıkalım. Kim attın? Hastane. Maşını açık tuttular oğlum. O zaman bak. Gördünüz mü lan? Все.
Masa emas ekan. Mas emas ekan, sovuq ekan. Ay ne uchun masken deb shek sanading? Chiqqanda spirtni Birinchi jittandi. krasniyda tost. Krasniy o'tdim deb tost. Hey. Men qizil o'tmadim deb dokumentni so'rasam sen mas'ul ekansan deb. Masa ekansiň dedi. Spirtni ichimda jittandi dedim. Masa ekansiň dedi o da. Hu dedim. Hu dedingizmi? Qancha jana dokumentga hu dedingizmi? Yo'q, tekshiruvchi apparat bormi dedi. Bizda tekshiruvchi apparat Turkiya narkologiyada bor dedim. Shu olib kelib tekshirdim. Alkotestler Şu anda aydoçudan geçim so'rab qo'yinglar yo'ldosh serjant. Nesin? Vaqtini aldinglar. Borib jetib aytqanman men buga. Ne deb aytdilar? Azol tilib getirib qo'yam ichmasangiz deb. Juringiz get. O'sha tilib qo'ysalar men o'zimle jetkizib qo'yam bo'lajak. Men lezatkizib qo'yam. Kechirim so'radi. Yetasizmi aka? Yo'q, kechirim so'radi. Kechirim so'ragan yo'q dedi. Kechirim so'rab qo'ygan. Yo'q endi. Qarshi men jumushim bu. Olib kelib. Vaqtini olotmaysizlar yo'ldosh serjant. 3 soat olgan. Kechirim so'ragingiz kelmaydi. Bunda adamgerchilikchi. Men aytdim-ku. Adamgerchilikchi. Bor tekshirib, so'z chiqsa getirem. Men milletimda jumushim bu. Ошондуктанчы сержант мына рапорттун негизинде өзүңөрдүн жетекчилигиңерге айтсаңар кереги жок нерселерге акча коротушат. Анан керектүү алкотестерге керектүү буюм тайымдарга акча коротпойсуңар да. Анан ушуга окшогон түшүнбөстүктөр болот. Өзүң кай көрөсүң? Ha? Өзүм бол. Сизге эле кабар алып келип келдим. Жеткизип коелук aka. Бел. Сенчи. Мен машинадан жөнөтүп коесуң да. Бош болсоң жеткизип кой. Өзүң жеткизип коем, жүрүң кетти. Бара эле өзүм жеткизип коем. Достол, сам Все, сокер, давай. Oldu da bir adam. Болды, сол экенсиң. Кайда бересиз? O adamdı masraf yapar.